Malaysia Kaladekas ni Pentecost. Hagabau Mynsiem Bakhuid Unsawan Yar. Kumbau Yar ke Apostle R. Charles Nanman Juan. Barun pentap yepi banjanga dagabor jogichin ai bapala ke jomu. Ngiladon mentam aga sni kabakhaduatan jom kenobena jom Mynsiem Bakhuid. Balaga tridum kabakhaduatan jom Mynsiem Bakhuid. Bad kabijil kaban sasnam da shibit jamin. Hatabangi penkrek nakabenta ke jingwan jom Mynsiem Bakhuid. Malaysia ke sni buram kabakrau kaperteni barang kawin. Adien ke jingmi pat jom Jisu na ke jingyap. Adien ke tau kiu shabneng da kabor le jom Mynsiem Bakhuid ke jingkat mau. Ya kata ke kamba kamsan kabelja arja snen menjua. Malaysia te yopan yin second mau. Ya kata ke jingwan ya jom Mynsiem Bakhuid. Ha kaperteni. Agabamani baro iway by way, yin sa yoman, yagalika kambat kabor bapala jomoblay. Omtam kita ki Apostle, omtam kita ka Maria, lani omtam kita ki John R. Charles nem baru Jisu. Every man loves nem halung neus nem ba R. Jar R. Pulai, magiru inang yoman, yakichin ay bapala. Jing ai bakordon jom Mynsiem Bakhuid ha ke jing em ke joni. Government ko para bagi mapi way by way kidai man play elegy ha ke bor jom Mynsiem Bakhuid. Namar bahaba play elegy ke bor jom Mynsiem Bakhuid pek se shem ba mau de ke bor bapala na ke bentan jom pi. Lara mapi play Yalji te kabamut mapi ki khanno yakabor jom Mynsiem Bakhuid banyar hakaching em ke jombi. Hakani ke gospel jom Yohanes menegasni ujisu uhikari yagi baudengu ayu tau Mynsiem Bakhuid. Utau Mynsiem Bakhuid udai Mynsiem obalawan nau kpa. Bat obalawan nau jisu hi. Bajar ke ek yau kpa, bat ke ek yau Jisu, ita ke brio ke salah ban priam yau Mynsiem Bakhuid. Namaru Mynsiem Bakhuid ko muanra ke brio ke baya parsha yau Jisu. O Mynsiem Bakhuid ko naman ke brio ke parsha yau glay kpa. Dahil tang kita ke bedon yau kpa, bat yau pon ke jingin jongi. Kensa yau pediam yau Mynsiem Bakhuid. Namaru Mynsiem Bakhuid udai ke jingit jomu belayu pa, ke jingit jomu belayu kon kawawan ban yaisa ban yi. Baru Mynsiem Bakhuid udai ke tur jom ke jingmaya. Kabakar ban hadu kata kata kabamani ngimla ban smoto. O Mynsiem Bakhuid udai nong penjengen. Obalawan nau pa. But over one now kon over Deo Jisu. Uyay sa bani, uhikai yagi, upensha yagi, but uyalap leti yagi, barabor, hakata kechikten kechogi. Government ko para bagi tinsa yuni, bakabor jom Mynsiem Bakhuid kali kabor kabapala. Kabor jom Mynsiem Bakhuid kali kejing maya. Agabamani nom nang kumno ban batay. Kumanin nang kumno ban batay na kalger kawan. Siya kalet, siya kabe. Kumno ipendon kam yaka, bat kumno idon kam yaka. Kumjurong nom la ban batay. Yakabor jom Mynsiem Bakhuid hakachingen kechogi. Daytang endam mapi kila yoman halati. Mapik salah ban snoto. Yang kali kabor jom Mynsiem Bakhuid. Banshu batai jing beriu dari jingmut beriu, banshu batai dari rukom perkat beriu, ila ban omba Mynsiem Bakhuid udai kabor bapala. Kabor bapala kabadon hati jingin jongi ki Kristan.
Hagama mensua lesing ilong ki ba blend. Kan ba hatim ba Mynsiem Bakhuid ko 1 year lagi ni kalalong ki ba Shirhem. Bagata ki jing Shirhem ka ba don lagi pat omdon re bala ban pendu no yaga. Tosla, torang, to shitong, to pan, man na kasmi kita ki bring ki dak do Mynsiem Bakhuid kin sa poy siya ki yen mani. Kin sa lek ban pnyang yo Jisu man na step. Wala kalong kabitsinay, Henry kin lek man na step ban pnyang ya ki jing yen ki jomoble. Nala tray bon tali ki parish. But nala experience bon tali ki jaga. But naong yapi, aman ki parish don't make ki real ki betap do Mynsiem Bakhuid. Ki real ki babha, ki real ki ba real blay, ki real ki ba leksyon yin mani kas new blay ki don bon bha. Henry ki real ki ba lek mas man kas ni don tam kandian bot. Katu kaningon kilong pa, katu kaningon kilong kami, katu kaningon kisama, to ja khatar becha wal don katmaru imat kin boy bet shagin mani kamas jonki mensnap kamde bandu. Nasyat kali kini ki bring ki 1 mas kuni nasyat kong yaki lada piklan 1 mas long kuno tarai. Ni pada reklam 1 mas de la long ko maklam di sha step yo. Long ko maklam di sha step. Snow thali bek baro shisni. Snow thali baro shisni. But snow tanat shu kajenge. Kata kali ko wei ka benta ka manala pan omye pi baka bon jo Mynsiem Bakhuid kata ha kata kalupom. Kadon kejimaya ka mamagi ngemla ban mudro. Ibril ki ba mensua kim ju le jing mani. Ibril ki ba mensua kim ju kan mau sakramen na gasni poyang. Henry pat etna ka bon jo ble kata yakin kias dang banwan shaying mani bagi jingden jong kiru kalakala da kongwei pat. Nayugi abang alek haki parish bang train mensua ngam ju yogi re Ibril. Henry yakin katukan nisna idon ki breu ki mo blank ta yakin hakaba kim ju pepshu yakamas Mynsiem haga jingwan shapo parish nakabenta ki jing kenya Bakhuid. Ndeng tan ki bichang don ki ba abya chiten kanta barpoy she yen mane ar 4 minute man yaksne berkat pagi na mau lingkut barpoy she au serbe na weloy na nongdong na light mau siang na kemawan barpoy sha sau serbe kamde ka bichang bagi step banya yu ar 4 minute. Iba ya ko mga alele yo si kanta panban banya suki jeb. The Henry Ibril yuan man step. Ya lambat kon bakti ban kumno kitap dekata ko bor jong Mynsiem joble. Kata ka lagi jingta jong Mynsiem Bakhuid. Utaw den nong pentne Wong kani gatin jong blay menegasni. Utaw den nong ay put bag nong hikay. Ya ki babahan na dong sharon. Gumbaong kani ga gospel. Kata kali ki jing ay jong Mynsiem Bakhuid hakikat to katningon. Mani ba sigaling mas na kasniw blay. Mani ba sigaling priya kasniw blay. Mani ba siwan no mena kasni sa joy. Dati perkat mahal. Yung padang do Mynsiem Bakhuid. Kasi tak kalian Mynsiem Bakhuid don lagi. Dan Henry pandai bertap dengan bon jong Mynsiem Bakhuid. Namar itu kita bertap dengan bon jong Mynsiem Bakhuid. Ngawang yapi, mapinpet dengan jinggen jong ki ilong na sisha ki bril ki baspon baru blay. Ki bril ki baspon bat kabalang. Bat ki jinggen jong ki kalong da kongwei pa. Ki jinggen jong ki kalong ki jinggen agak pindah kerendu bagi dalam the shisha da kumai pat karutong snow to jonki ki wamani ya snow to lan and bring magi i compare i kam kerman
namar berkitab ke Mynsiem Bakhuid. Tiket mau ke Maria Magdalene, ke bedon nyomot kiksoi, bau jisu lebih no yang tahu ksoi naga, maka keledap de kebor jong Mynsiem Bakhuid, hadien bau jisu lebih no yang kiksoi naga. Kalau kelan no, dan nongnya no, kalau kelan keberiu kebegit jong jisu, bat kelalong de shisha keberiu, kalau syektin syuk yang kini baru. Wat le na kadai tang ka kantri, keledap de kebor jong Mynsiem Bakhuid. Tiga mau katu ka kantri ka noksa Maria, kumno maka kabadon yomot kilo, adin bau jisu rapeno yaki, adin bau jisu ulai keren batka hagatu kepung jong Jacob olapan naga, katu ka beriu keledap do Mynsiem Bakhuid. Mensua kalong de kumwe pa. Jikip jongkang ke nompok. Henry hakim bakal keren bau dry. Kalau yang penyang yang Mynsiem Bakhuid. Kalau dalam ke nong yalam. Kalau lek ban marek sesenong. Kalau kot lagi para senong baru. Aling yang lek pek yang ta. Ubal tip pada 2 good point sepang ke jikip jongkang. Jikip jongkang kelen don jik syaktiin syuk. Kalau syakri yang jisu. Kalau long ke nompok yang jisu. Kani kali kicingin, kalau Mynsiem Bakhuid ukna jadi ruway by way. Na Lord bangila shirhem, na Lord bangila dap do Mynsiem Bakhuid, idang don kam ban kam shirhem, ban kam baha, ban kam janai, ban kata ke den ke jindap jong Mynsiem Bakhuid, halor jongi way by way. Ki volunteer jongi, ngasay pek yaki. Aki por bekidang wan nengkong kidei tam kinong tuay. Abati wan nengkong kidei tam kinong kuwa banyo yari chikoy. Kidei tam kita kiwa kuwa banyo yari chikay ay jong oblay. Henry kat baki por isgi kitang yan. Kechikim joki kamne shoot ang banyo maan yan ang chikoy. Kiklet ban tuay yati. Kiduay na kabenta iwen. Kiklet banyong jakashong yelajin, kiperkat bagi way kiyong jakashong, kikloy banyarap yakiway, katpamagi kila isenay, bakit jukan mau syuk yakijing don kam lajong ru. Don bon ki volunteer ki wawan hangni ki volunteer jongi ki member jongi ki syakong, padar nga tam syura polis ni fodin nam yo tiang syure. Tama polis ni fodin na lagwa bagan shine o wood bagan boy no support mystical rose center. Menedang step uplen muslim ibabu hodik lapoy hangin badi labat baruwe ding roll. Baruwe ding roll. Ngong babu hodik baliki lawan kumelen step. Mga hapet yaki kali parang. Hapet yaki kali parwan re babu hodik lawan. Baru tu game jongi ban bernyat di kali kembali kulit. Tentang kebensin, kebedon lagi, miotia sure. Wah ban wan no kesini saja, ban wan ban lek no yang kata. Bari dan ngong yang aru terang, nate si malam dengan pep sure dengan wan pep sau sepe. Ngong ni babu kinwan ceru sau sepe teka la jenjar pipi. Na Lord berpikiran. Dela jenjar, I wonder siru sauso per one tang hani rodia. Evan pa Mynsiem yonya. Saya kau tinggal di pa Mynsiem. Evan pa Mynsiem, awan bek. Kamu dong cie ye le jenga yo. Awan bek, na awan am tau play, awan re naman ta jongki. Tena la hapus snap no. Naman bay wan naman ta jongai, wan naman ta jong play. Tebano bakta ekata Mynsiem. Jimaya bapala kabadon hari ini babu boleh kadai kebon jong Mynsiem Bakhuid kau nimla reban kata nimla reban snotu ya kata kebon jong jimaya kabadon hari babu boleh kani kejut jimaya dalam bandon hagir way by way hagir hakir lesemen shua pilong kibreu kibakhamna kibabertia Iba bercai bahagia rejim bang misi pop tentang apa jopi kita beksua. Kumang asyik kerbuyin saya don malek bungi plate dan kerja beksa pop untuk.
pek je si Spanish, Pomer, Sandengan, pek kuning. Aset lek kuning aset nyak nak klik nong kendong dah boleh nong. Nong kendong. Hey, pek pisah dah. Tuai suara. Nong pek pisah lagi. Nong ke jingsu kagane kaye pek pisah yang sedih tu mana. Aset kita. Tuai suara. Kalau dia kasi kau, may ay pisah, Yusuf pisah, si John ini. Tengden, nilok kibriu ki percaya aku kata-kata. Henry dalam kabor jong Mynsiem nismun. Menentang pangi ay tang kapisah, Henry ni ay kabor la jong. Ni ay kabor la jong. Ni ay kismi la jong. Ni ay yakin baro kibedai ki jongin na kabentang kaburang jong. Bagin juksa dia aba mangi nilai na kabentang kaburang jong. Kani kali kabor jong Mynsiem Bakhuid. Kang mangidon kang play. Idon kang play yelji how ni Mynsiem Bakhuid banyan ya kalenti jomo kabamo ukwa yagi banyan. Nagan mau kipor ki bamenswa aba mangi ni shaksang ya gani ke jaka banduai Rengkat berjong bobo bernat iba kipor kilom kibalontiar kibashirhan. Nasikkin mau bahwa pangilek banyalang kung siya sora, kung siya jong siya, sunisitay pangilek kung to. Tigtang ihap sangye siya halinti. Sangye siya halinti banya perkat sibik galek kung no bumu. Galek kung no sibik ya taptina, mga taptina, yaraktina, mga yaraktina. Galek kung no bumu sibik. Mano ban ay jigran nentong, mano ban le nentong. Saya keren kung ta. Kemau boleh soraru. Yang suah tu cakap hak kali pada polisius, ya dua ini batangnya sendiri perhak komta. Katanya namar bagi pada berdoa Mynsiem Bakhuid di por di bagi nama Islam. Ina hampalan suah, ina hampir perhak suah, berleh kumno, berroai kumno, rakhi kumno. Dahemai, namanya pikat kisnan kita nyai, ibu. Agar kopor dabdong Mynsiem jong bleng rakikti hakikti berruai di beriu shokshit pat yelti kadang ruai dan jaumat kadang ruai kata dan turki umat jongi hadur berjongkong bernis ye bersong hangin sedon lupai jai berai bubu berkenyat kopor jong Mynsiem Bakhuid kata hagi bat hai bat komta terde. Bat nong iti wat ngaru abasang abjung smoten arban rakti banong haleluya na shoshit hoy na replay na smotenat bantuai smotenat banleh di kam joblay ay pray ban long shoshit pat shoshit re mga muswa na si oku to bele charismatic day mat day tan gibreu ba kam loose to screw mat ito. Come loose to screw, dia. Aswale si haleluya, no. Mia snow talk show, mo. Henry, ke jingang jong Mynsiem jong beleipat, haban ni le kam jong mo uhi walamin. Nim ju snow show kata ke jinga pen, baka lompong no, bakungong ye habrakti, kung no ya berong yo blei, kalau one automatically bamani ye rock yo blei. Bani snow lada mangin nyem karo re yo blei. Kamot ye pat pendek rela ke jong ka kamera. Dan pada Kristan bagi dekani ke jimpriang jongi yo Mynsiem Bakhuid. Ba ke jimpure ka banen kong menegesni. O Paulus Bakhuid hagi kam jong ki apostol ura syakem hagi nong hagi ju. Nala syakem hagi ju tekong ta kilamot ban patang yo ban pakshitong yo. Tekong ta umban sisyo ulang appeal no siya kinong room but now appeal siya kinong room siya kaisar te komta kila shenno yung but kila may shipay ban pek yung bagit nong penyak iju kinong penyak na markel bishni yung te Henry uneo Paulus Bakhuid ulang dap dagabor jong Mynsiem jong oblay but komta mau Abden jong ke jimbishni jong ke ki ju
Maula pat ke ramba ju katuk kan ningut man pets no thuk yaki barula ong pungni lo ong yaki hapang ila dongkit yana ila kwa ban penlat no yana namar bangong don dawi bangan dawa banya hanai habaki ju iju ila mujon ngamban si ban kerpa chau kaisar wala ngam doni ban mudui parsha ikijai ben reu lejong Kamot ke para Ju na maruru dem Ju. Nakani ka daw na lakarpat bani kendung batpi ban banyak ren batpi na marka day. Nakabenta ke chinkar men jong pat Israel balatek yang daw ni ukenjri. Pi ada ke cinta jong bor jong Mynsiem Bakhuid alor jong o Paulus Bakhuid. Ladak ka bor jong Mynsiem Bakhuid kam don hau Paulus un samon bala elungan ya keren bat kini kicu ki mupanyap yana kini kicu ki bishini yana de ki nom rom ki baya da yana bangan lain na de jinga balai na de ban keren bat kini ki bri de Henry mabukum keren da bor le jong mau keren da bor jong Mynsiem Bakhuid ka bor jong Mynsiem jong blai ka kuang yo Paulus ban pendap ke tikam ke pamogu udai banle bau lawan ban train na kabenta ka burang ke jomoble ban kantin jomoble ko bau lasa hagata ke jaka hadu ars nem kanji ban la priam snow ya baro ke bawan shabu rashimwa ru de ke jaka ka bau sa hadu ars nem ban kan ke bawan shabu Ulahinay siya pamutray Jesus Christ ha kababaw at lansya penwi. Dekani kani kabor jong Mynsiem le. Wamen ko para bagi kani kasmi kapag ipentre na kabenta ke chingar jong Mynsiem Bakhuid siya kasmi kung bagyar hanya apostol bat ha kabalan un sa gyar piru marama pipipinyan yaw ne Mynsiem Bakhuid. Duay. Lana piem duay Ang ang ipipin nok yung penyang rey Mynsiem Bakhuid. Kadang kaway kaktiin ka ni Jumang, kabaptisma au Mynsiem Bakhuid. Kabaptisma au Mynsiem Bakhuid. Baptisma jong kawum barong nilayok. Baptisma jong kawum barong nilayok. Henry ka baptisma jong Mynsiem Bakhuid tangkap tu kanimut nagi kibatang yok ya ka baptisma jong Mynsiem Bakhuid. Bangong ipi ngaya ladir ng panmur bangong mangalayok niya ya ka baptisma jong Mynsiem Bakhuid. Itong kibreo kibalang yok ya ka baptisma jong Mynsiem Bakhuid de kibreo kibalang lenya rajin kibalang IT rajin hadu kecingya. Patyam syaptim Yeshu nakabenta jongki kabupaw Paulus nakabenta jonga bandim kamudu Chris nishu bagem yaraji and ray bandim kalom nakabenta Chris de tam kita kibriu gibala yok ye baptisma jong Mynsiem Bakhuid ngidon tam le shisha ban pnyam yo ne Mynsiem jong blai haki dono haki Mynsiem ki jongi da pikan mo inom kinipi habang ilayo priang yang baptisma la kali yaki daw Petrus ato ilayo priang yo Mynsiem Bakhuid yo ngim yo snow re kumtaw Mynsiem Bakhuid impat yo snow kumtaw Mynsiem Bakhuid niyo ka baptisma jong Yohanes yo baptisma jong lembaw Yohanes te Petrus radway hador jongki Ban habala tuanya halor jongki gay kabalajan Bor jong blay kalahyar na kita Ibra pen baptisma daw Yohanes Ilang dren kikitien maper bakyan Kila yalap Dagi jingslor Bat kila yatuok lupa Kung kibriyo kibidap da shisha Daga bor ke jong blay Kataga da baptisma jong Mynsiem Bakhuid Den mani kon men ko parabayit Ngidon kam ban pai yang shau blai banong po blai to ai hanga yau Mynsiem Bakhuid agri bor ka bamenta ngini shong kedian ngini khabrep kikmat ban ginang puson ya jin
Balesi bota breng jongiru, nyimpat yo penyang, yo Mynsiem Bakhuid, hakaching in jongi. Duai charchar, pagkabor jo Mynsiem Bakhuid, kapanginang don hakabichil, pakhatu, jingpen krek, yakachingwan yaro Mynsiem Bakhuid, babangin yon the shisha, yakachingai e, kipangidong kam, hakamet bat hakamet Mynsiem Bakhuid wan Arabi. Mynsiem Bakhuid